Ljudi moji, stigla je najtužnija lista za ljubitelje Androida, ali i zdravog razuma. Znači, sigurni ste. Šalim sad, nemojte vi mene. I da, to je lista najprodavanijih telefona prošle godine, ali da vas bar malo razveselimo, prva verzija Androida 15 je tu, kao i lista na koje Samsung telefone vjerojatno stiže. Kad smo kod Samsunga, naši američki Galaxy S24 se opet s razlogom vuku po medijima, a preklopne telefone sa savitljivim ekranima konačno može svako priuštiti. Ljudi moji, ovo i kod nas skoro svako može priuštiti, a kamoli na zapadu. A kad smo već kod stvari koje svako može priuštiti... Sada si možete priuštiti i da ste pametni i da ste cool. Budite Josip! Ne znam šta sam ovo radio. Odnosno da u Smart Cool tarifu za mlade kod HT Aeroneta uzmete i duplo više giga prometa i telefon, ako vam telefon treba. Za 15 maraka mjesečno ovdje se nemate što misliti. Ja imam jer je tarifa samo za mlade. A promo akcija traje do 31.3. A do nje ćete doći preko linka u opisu videa. Kad Honor i Samsung predstave tablete koji se presevijaju u telefone, meni je nekako normalno da koštaju po 2000 eura. Normalno mi je i da ovi flip telefoni od Samsunga i Motorola koštaju po 1000 eura, jer nova tehnologija je u pitanju. E pa, kako je onda ZTE u Japanu napravio flip telefon sa savitljivim ekranom za, ovo je teško povjerovati, 270 eura? Ok, to je inače cijena na akciji, ali i dalje će biti 400 eura. ZTE Libero Flip je midrange telefon sa savitljivim ekranom i okruglim sekundarnim ekranom, te mu ovako na prvu stvarno ništa posebno ne fali. Ali bitnije je to da je očito moguće napraviti jeftini preklopni telefon. A sad ovisi o popularnim momcima, hoće li ovo postati pravi trend. Ovome nismo odavno. Exynos se vratio u 2024. godini, te je jedan YouTuber testirao i usporedio Galaxy S24 sa Snapdragonom, Galaxy S24 sa Exynosom i Galaxy S23 sa Snapdragonom, te došao do zanimljivih otkrića. Jednostavnosti radi ovog s Exynosom ću zvati naš, a sa Snapdragonom ću zvati američki. Ove godine razlika između našeg i američkog S24 zaista nisu tolike kao pretprošle godine, a prošle godine Exynosa nije ni bilo. Svejedno, naš Galaxy S24 ima blago slabiju bateriju od Galaxy S23, a primjetno slabiju od američkog Galaxy S24. Što više, naš S24 slabije hvata signal, znatno se više grije, te malko drukčije obrađuje fotke. A sve to zbog drukčijeg čipa. Realno ovo su i dalje solidni rezultati, daleko od onih žalosnih kod Exynosa na Galaxy S22. Ali je pomalo smiješno što razlike i dalje postoje, te da se ova dva telefona i dalje prodaju pod istim imenom i sličnim cijenama. A zapravo su samo slični, ali ne isti. Ako mene pita, to je pobjeda. Dobili smo najbolji feature Exynosa i bolje performance. Znači, opet imamo grijalicu. A znate što izgleda neće biti slično, nego isto? Novi Android! Prva verzija Androida 15 tona za developere je tu, te donosi par novosti. Skoro doslovno par. Prva je ta da ako vam prijatelji pišu po 15 isprekidanih poruka jer ne znaju sastaviti cijelu rečenicu, novom opcijom će vam te poruke moći stizati sve tiše i tiše ako su od iste aplikacije, odnosno osobe. Druga je djelomično dijeljenje ekrana tijekom video poziva, znači dijelite samo dio ekrana koji vi želite, a treće je bolje korištenje kamera u aplikacijama poput Whatsappa, Snapchata, TikToka, Google Plusa, Instagrama, Google Plusa, Twittera i Google Plusa, OnlyFans i Google Plusa i tako dalje. Šuška se o još par stvari kao što su widgeti na zaključanom ekranu i još par sitnica, ali ono s kamerama je možda i najbitnije. Ipak Android 15 mi je potvrdio jednu bitnu stvar. Lako je sada pružati dugogodišnju podršku kad je sam sustav zreo i nema se više šta na njemu drašno ni mijenjati. A da, evo i liste Samsung telefona na koje bi Android 15 trebao stići prema Samsungovim obećanjima, koja su by the way svake godine do sada stvarno ispoštovali. Ko pita kad će doći? Ko pita kad će doći? Na njegov Galaxy A0E4. I da, ja sam ispoštovao Josipovu epizodu, te istina, kanali se je već objavio koji su telefoni najprodavaniji u 2023.
Ali Counterpoint Research, inače druga poznata analitička firma, kaže da je Android, da prostite, još više. Iako su na listi uglavnom i dalje samo iPhone i Samsung telefoni, poredak je daleko strašniji. Za razliku od Canalisove liste, Counterpoint tvrdi da zadnja 3 mjesta na listi pripadaju Samsungu i to s njihovim najjeftinijim telefonima koji se očito prodaju ko halva. 7. mjesto te svako iznad je doslovno iPhone, te mi ova lista čak ima i malko više smisla jer teško je da će ikada Pro Max biti prodavaniji od običnog modela jer nije baš da na zapadu oni imaju toliko para da ih eto bacaju. Imate li, javite nam u komentarima vi što ste otišli. S liste je potpuno nestao Galaxy A54 što je bilo pozitivno za Samsung da im se dobro prodaju i telefoni koji nisu baš najjeftiniji iz ponude, ali tako je kako je. Ako pitate zašto sam rekao da je ovo strašno, ne pljujem iPhone, ne pljujem ni Samsung, nego kad se stvori monopol na tržištu kao što ga ovdje ima Apple, cijene sigurno neće ići dolje, a konkurencija će se povući. A kad se povuče, šta ćete onda u protivnom? Kupi drugi telefon? Znaš šta, nisam svi. Jel Apple predstavio iPhone 15 Plus? Je. A druge telefone očito ne morate kupovati jer odlično hvatate fotke i s ovima koje imate. Začuđujuće dobre. Čak i ovaj prelijepi cvat u 2. mjesecu mu pas ubiše me alergije, znači padi mraze, satri sve, žao mi je ratari i poljodjelci, ali ubij sve ovo što je procvjetalo mrtvu. Smiri se, bole. Ali vas ne bi ubilo, ko što će mene ovaj cvat, da se pretplatite na naš kanal, a tek onda da vidite kakav je novi i najjeftiniji Redmi Note 13. A da ne pričam o gaming kanalu, vidi ovog playbook. A ja moramo 3 stvari staviti. Vidi ga, Ne vidiš što još kada. Da ga zgrabim, u njegovo. Te do idućeg puta, čujemo se u komentarima.